Anyang laki din! Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpaling kay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Ha? Mapan ka makitsinda? Iso nga ron dadamdamagak no nya ti kayat mo asidaan. Jay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak man mangayon di tabantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Niblip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, may. Nagtumal nga ron itamare. Ay, awan pa'y buhay naman, oh. Imbag akan ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema kmanan ti balaw na nagiti anak ko ama panag-eskwela inton bigat. Sak mamano na ti lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo, mapinagngina. Ay, unay meten. Di met pidil-pidilin. Tamalulo. Awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no naloom. Naluom daytan. Mabalinon akanan. Nagngina mo. Na, ay, anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan ka nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw, idinangagnat imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag mata na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukado. Anya, mat dayto'y ginatang mo nga abukado. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat, kita amaw. Ay, wal. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsaak pa ikuma, siya ko ti agpalingkay. Ijayak la ko man imo na ngaglaklakaw, agim matang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan mare, awag mo la gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga awam gumatang. Kat ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abukado. Apay matanak ko nam dayta. Pulos mat ngawan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta, mayro pa am nga rod. May rupa ka. Tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mayro pa am. No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Di nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Apay ayan nanang. Tunga tirabi mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin ano nga imbagam dayta. Bariknak, nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya, Anya ti kayat mo aya. ay, jay karne ti baka, naanger ngatan. Kuna kun ket mabisin ka manan. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangeran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo madati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka.
Pimigsakan. Makapapigsa day tadigo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan dya pa nagriknak amat matayak. Kunak nga ken ka abisin mo la dayta. Dilpen, bakit akon? Kaano ka aya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kayat ko pa'y mat makita dya asawa sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kanwam dito'y balay. Ang laklakay kalataka din nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakom, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da sika. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sila. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utang. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taadaw ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manan ngagkapsot, mapanak manan agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganan, ano kasta nanang? No maminsan nga men, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinan, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni naganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatagan na si daan. Imbagamot tayo, napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpay so day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Sagmamano rin na utong mau. Sika? Anya asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Wala, tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now, naka-reserve. Gatangak batan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Ay won gayam, pimples. Adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sabalin samot ang ti mapaspasama ka. Agin inaram kayong samot tan. Ited mo ba namin kanyak jay utog? Tayso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala, tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa, tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Daita ka man. Awan to pa GF ko.
kasar adagosan. Kit anya ngay ti papananda no saan akasar. Sige, mapan kunto man sumlian jay aglaklakoy tinateng kan prutas iji palengke. Ta makiam-ammo akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga parakin ka. Mas daawak man kan ka. Apay nga inlako mi ti dadya lalaki. Wan nga rod. Wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idi imbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak matangag payso ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak met nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Dilpen, anak ko. Kaano ka man na mapan makitsenda? Anya man ang tipagatang mo nanang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Jay nalooma. Jay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaeng mat, di nakpay may gatangan. Ala na. Papan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga atid dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, oh. Jak kayatin na pidilan. Tama nga no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, Marta ba't tinagan ko? Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata singgal. Ay, uwan nga rod. Mabalin ka deti. Mapanagpasyari di balayaw inton rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka ti umuli. Ay katwa na. Day talagayam. Para ken ka. Ulyag uray kangatwan abantay. Apay, anya ti tangtangadam, anak ko. Day tangarot bantay. Taapay. At dagayam balasang agnanaud dita. Balasang. Nakaamamwam. At na amamok abalasang nanang. Nagngatumutan di tayanda. Anusak apasyar nanang. Kaya't mo asawan. Mga sawa kan, anak ko. Kaya't mao nanang. Ay, katuan na. Hindi pa'y Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo matanay tilakok. Labsa-labsan nyo matlatan. Dumagas kayo kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita ka lang. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong mga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bitmot na? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami.
Talagang agkasar kayon. Nalaing ngami namang pidil-pidil ni Delpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, tamaysakan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti pa nagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati jerwar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad dati kayo na ah. Ah, igadan day tatigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan matlang ama us-usar, iso akasta. Naglati matin. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublim lata ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di yun man pakibibiyangan. Iremedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Day ta igadan mat aday ta tisang kay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Tanakitak ti igadan ang nadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay. Nadadaol matlaangan ti kayo na. No isublek, di matlaangan mausar. No apay ngamin at di mo insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Nabayag nga minanday ta. Idi pa'y napalabas atawan. Unay kan bakit? Di mo ammo ang mga iwan kan mga isubli ti bulbuludem. Urayang pa'y lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kinden tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kani tatang. Nangidulinam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mo tin, adya nakit kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga, nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di na matin subsubli. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita yu iti arubayan dananang. Kasano ko mga alaak at nadadaal matanti kayo na naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan na lipatak, di na matan mapanunot tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh! Si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mare? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan Mare. Naperdi day jayan. Apay ngay matakasta, Mare. Kasanumat nga min, Mare. Di mo matimay inalala. Sika ti bimulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mare. Kung naglaki din, no nalipata mo. Di mo makitkita, ti igadan iti asidag ti poste, Mare. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Naiwara ang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, sana mabalin ti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya?
Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan nanang. Nakita ti igadan tayo anay waray ti arubayan da. Saan mo nga grupo pa nga igadan day dyan nanang? Basura mo Kunak tumay. Impasukat mo kuma iti kumarem ah. Wan nanang, imbagak mo asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno addamat pagnakman na ah. Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay at imbaga nakin ka. Sakit din ti pabasulan na. No apay anadadaal ti igadan nanang? Saan ko kanu nga min arapan innala? Na, talaga mo't dayjay a babae ah. Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Makapaasar tumat dayjay nga Helena. Dadaulan na pailang ti aldaw ko. Apay nga road. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta. Agin pay laeng met. Na, sa balya talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungot. Oh, naya. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti day amarisin dyan nanang? Ay, kat i-update mo ah. November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan nanang, tapno di na isi-isi ang datao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang ti bagyo ijay nanang. Wow, nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta, tigadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yo no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam dayjay, tasi katilas tats. Hindi mo inaiwanan, iso ana perda. Adamat lang basol yo. Di yo imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yo. Na, si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kamay tinagpabulawd, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismi samet na. Maday ti tabas ti dila yo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isu ada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo, ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay Cynthia. Apay nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapo nga ibagana ti kasta kada kayo nanang. Apay, badbad da kanyo aya ti kinatao na? Awan mo ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laang, ta Bible verse mo tan ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo na yan aya nanang, anya lakit di.
Nakapakatawa mo tayo di amari Cynthia, nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook, nanang. In-post naman ang timbaga na ka na kayo. Ah, ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim man na ati kumarik ita. Ay, nagadunga ammo day di atao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod, nanang. Imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post a post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apay anya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti kaaruba tayo. Ada ka didakas itimbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Una, tadi damot tanangan ti panagsasauda, tatang. Amaw manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka kami na. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Amok, tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Iso ako nam, amaday, ti panagsasaudak ka. Talagamat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta, ang lalaki day. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Iba ba man ti pride mo? Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan. Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipopos mo kano iti Facebook a Bible verse? Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit? Imbes sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpos mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga rod akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintia. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man ama kay kape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinaramid iti day taasin tiyaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay. Kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niyat aramida kita sa awak tatang. Makaumamutang ni kasi yung ugali na. Na-pride law na eh. Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na. Kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw. Iti naramid ti anak ka. Hilina. Awan basulyo, tata. No addaman ti rumbang amakisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan. Ngam no daduma. Agpatanggan mo't. Maawatan kayo, tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagan balasang ka. Kasaritak man ang ti anak ka. Sukatan na. No anyaman ti rumbang asukatan na kada kayaw. Agyaman ak unay, tata. Agyaman ak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na. Saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas di mo ti panagsasauna. Mapankan samot iti Sintraw, Cynthia anak ka. Tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni jay. Tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay pailaang, tatang. Anya pailaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahil na.
Agbain ka mo't ahanak ka. Sukatam ti igadan da pinirdaim. Nukas jay laeng ti panagsasauda ay uray sa anon, tatang. Anya laki din ay ahanak ka. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman aklaunay nakaw. At damanan mausar inton November. Ay, pasensya kayon ano nabayagan, nana. Okay laeng, tinapatagkat na sukatan mo laeng. Ken sapay la kumaat, napakawanak, nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di kalabas. Pakawanan ka, ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit, nana? Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit, nana? Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan yaw, adi nadail ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapan iti dayta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Indilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, naimbag ka pa'y mare. Si kakit dimat. Bigbigat ngam naimbag ka pa'y mare ti ibagbagam. Naku, nagdaita. Kaputa sana na malapdan di pa nagasenso ti biyagyo nga agasawa. Si kakit dimat. Gagat kan anos laang ti puunan, mare. Agasaman? At dante na ipatagdaryo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ang ti kaluklukat a panganan nyo? Uwan mare. Naimbagla a pangalaan iti pagtuition ti duang anak mi. Ay, puno na ita mare. Masapol, diskarte ita manawan. Diskarte, gagat kan anos ti puunan ko nakmanan. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan iti namnama? Kanayon mo panunutan nga dantulat ta. Lakay, nakitam ka diti post ti Maysa kadagiti nangan ije restaurant ta di na minsan nga aldaw? Ha? Saan ba kay? Apay aya? Sigun iti post na, naku na a satisfied customer ka no. Kasta ka day. Ay, mayat Dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Naku na pa'y iti post na a highly recommended ka no ti Bea's Restaurant. Apo? Sapay la ko ma, tamanay nayunan, tikas king kwa na nag-post iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 ka no para kan kwa na ti food review na. Ken maysa, naku na pa'y iti post na nagmayat ka no ti panangasikaso dagiti crew kan kwa na. Ay na, nagmayat man bakit? Ala, itultuloy tayo, tinasaya ta serbisyo ti restaurant. Ti kasta, umadaw ti customer tayo. Mare, nakita
Nakitam ka diti in-shared post ni Bea, idi kalman. Ha? Saan mare? Anya ka di dayjay? Ay namare, kasta unay aragsak na, gapula ang itimay sa customer daan nag-post. At 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamla no asino da ja abeya. Mamati-mat itimpost ti customer, iso akas taunay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya? Nagustuhan na ati luto da beya. Iso akas di siguro ti post na. Hoho, patsyam day jay. Ti kunamkit day. Iso akon di post ti customer na iti kasjay, gaputa binayadan na. Kasjay lang day ta. What? Pudno ti bagbagak mare. Iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata, gaputa da bayad na. Anya laki din. Awis at tuman gayam ni Marilinda inton umay alawas. Ha? Sa dino ti pangawisam ken kuana bakit? Mapan kami mangan ijay restaurant da beya. Ha? Tapadasan mi man no pudnumot lang ti popos dagiti napannang nanganan amayat kano ti luto da. Una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menuda ijay. Kasla sa anak ngamin amama ti iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna ket binayadan lang ni Bea dagijay. Tapno makuna lang amaayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan no pudnumot lang. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay, katwan ah! Kayat ko ah! Un mare, ilibre ka. Basta duwata amapan. Tasyak man mat ti aganes review. Anyat kahit masawan. Siyak mat ti aganes review, mare. I-rate ko man mat nupudno mo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun nga mingkod. Sana bali ah, tamapantamot inton Lunes ako na. Maamuan tano pudnumot laang. Wun, mare. Ay, ati ko na. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay Restaurant de Bea inton Lunes, mare. Wan mare, mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis amapan mangan. Sigon kan kwa na, mapan ka naman aganes review. Anya? Kasta timbaganagan ka? Wan mare, jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya, kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin asumiksikat ti restaurant de Bea. Iso nga agaramid man na nitiwagan, stop no makadadaal. Anya lagi din. Ayan na kano dito iti bagbaga dagiti customer a good ambience. Awang may Mare, nagalas mat dito yung unag ti restaurant na. Ado ti rumbang ay improve na. Nakalalas. anya? Kita ang manda ito in-serve da makan. Ay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10/10 da ito a restaurant. 4/10 ti rate ko. Si kakit dimot mare, saan kumamot akasta ah? Nakababain kini Bea no bilang tamangag na. Ay saan? Awan maaramidan na. Honest review nga rod. Anya? Ha? Siyak man mati agpost iti Facebook inton madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Apay akas na tilang ang bakit? Una yan. Kita man da ito'y lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Apay akas na tibagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay dagayam na nga dito'y. Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan tipo post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dahil
not a good ambience kung kuna na pa eh. Ay, unay mo da dyan. For over 10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito'y restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mo tin ka nagiti tattao dito nga impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado tin nga presar iti restaurant ta. Kit isulaang tinidumdumo ti review na. Ay, unay daytan nga anis review. Nyalaki din. Ning, itaman pa'y anasapa ka nagawid lakay. Hingagarak tinagaway ti tinasapa. Gaputa nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamatan, Jinky. Apayakas niya ti mapan mo ipopost. Nakadkadlaw pa ng radal dahil tangar aramida. Anya pa nang dadali nga ibagbagam. Kat honest review nga ron. Anya, Awan maaramidan da ta iso nga rod mo ti honest review iti restaurant da. ayun na yan. Anya langan ti makuna dabay ang agasaway ti kas niya nga impos mo. Kat ibagada lata at ibagada. At least, nagbalinak la ang anapod no iti review. Anya, Kan may isa, pudno mat amin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambience. Saan a satisfying ti foods da? Kan saan ana asikaso dagiti crew da? Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayja a restaurant. Ha? Jak, amukin ka. Iso a husto la ang tiray ko a 4 over 10. Iso a dagiti agpopos iti 10 over 10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno la ang agparang amayat ti foods da. Nga oray saan mat. Ha? Salbag! Ha? Si kamat Jinky. Unay kamat din iti popost mo iti Facebook. Ha? Tapay? Anyat parikot mo? May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mat dagiti imbagak iti post ko. Anya nga iti maaramidan dayja abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula ang adadail iti restaurant da. Ha? Makikita mo ngamin nga asensado dan iti biyagda. Iso agas ka. Anya? Kung ba iti post mo, nga awan ti good ambience, kan adu tinaskan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? Nuko naman ni Bea, get adu tinaskan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taadda improve na. Okay? Do you understand? Ha? Entiende? Yung si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Adda ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Dasayat kumamat, no adda restaurant mo, amabalin mat, amaban, ipos, ikan iti honest review. Ay, amawan mat. Tay talagang saom ti ado. Ha? Iti kas jay, agkalawa ti restaurant di Bea. Kabaalam nga damad. Ha? Ama ka irugi, itigas dyan negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas. Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagam daytakan ko na, Mari. Ay wala, imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Di ka tagbain Awan to ba iti makita narugyan na? Dayta nga rod, Mari. Lawlawan ko na si Murot kan ko na panangan. Kas demot gayam ti panggap na. Ay, awan da ya, Jinky. Ipasubo na kalaan. Nakababain kini Bea. Dayjay nga impose na. Sa pasyak ti kadwa na panangan. Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kasjay. Ana?
Nakadkadlaw akas na unay lang ti apal na. Naimbag gumamit no adabugod na restaurant, anabing pintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da beya. Ay, pudno day tamare. Mom, kayat ko nga ibaga day taken kwa na. Iso na lang ata nagtepelak. Amangan nga no ibaga na, nga in libre nak itimakan, sakit kasta ti ibagbagakken kwa na. Oh, di ka ba'y lakit di imbaga Baring no aglimpyo ti dadayla panunod na. Bayamon mare, sa nabalita na ibagamutan, bareng maamiris na. Awanan ba inda di ang bakla? Kunamlan asino? Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbagana ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit ang negosyo, awan narugyam. Ha? Pudno ti imbaga ni baklakan ka. Kundi honest review ka, hindi ka kat nagbain ang nagpost Adayon, tinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da, at da restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Oh, itaman ti balay ta. Ure ka sa ti ikas na ngagtrabaho, kat saan pa ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga, nga ado tinaskan nga improvean iti restaurant da. Nangal, alamat iti kinapuskol ti rupam adjingke. Lakay. Sa ita binagaan na ka ni bakla, at napay ganas mo, ngagsakit tinakam na. Idinto tapod no, matimbaganakin ka. Anya lakit din. Mare, naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant ta Beya. Ha? Ay kasta ka di. Ay jak nadlawa. Indilit na si ka. Pau, nakaamiris nga ta, di awanan ba yung nababae? Ha, di naman lang nga rod matagderan ti honest review na amapan na ipopost. Ay, sinalpagid di. Binagaan siguro anila kay na. Ay, sapay na kumata kas tamare. No saan na nga isakit, ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na. Saan mare? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bay lang ti aramid ni Jinky. Ha? No di dagat nagpadaan nga awan babain da. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ho, ti lalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagid din. Oh, honest review. Abay ngay, nga delete mo ti post mo iti Facebook. Mare. Dagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di dagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, Mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at daying inaramid ko. Naimbag man, tada lugar ti panagamiris di ta panunod mo. Nabainan kami siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabugod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Gusto ko mamutan, Amare. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, Tatalaga na sakitin agam ko iti naramid mo. Saan man na siyak ti akin restaurant, ngam, nasakit, riknak, ha? Dito, masakit. Mare. Oray kasano di ba nagamiris mo nga ibagbagam, nalpasan nga impos mo, saan mo na mabawi iti panuno ti tao, awanan ka itipain, Anya? Imay ka dito'y restaurant mi, tapno agkid daw ka iti pasensya, kunam mare. Wan, Mare. Pasensya kayo kuman nga ag-asawa itinaaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day tamari Jinky. Mare. Agyaman ak iti iyo umay mo uray ka sa ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day ta 4/10 nga honest review. Day iti tandaan na mare. Ag honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. Anya?
Ag honest review ka. No kabailamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatan. Mare. Nakababain nga ti kundi honest review ka iti restaurant, ti akin restaurant. No si ka mismo, kat awan mat bukod mo ang negosyo. Ha? Pasensya ka ni tinaibagak, ha? Ngam amirisam ana imbag. Leksyon day taken ka, mare. Uwan, Mare. Ala, dito ikalaang. Mangisagana ak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Barang iti da iti agundaway, kat marit da kami iti 10/10. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Lakay, kitaan to'y post ni Leia. Oray nala i-post ti na imas asidada kanilakay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabayam. FB na ta pagipusan na. Awan pakibiyangan, no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamat iti adobo ababoy ta i-post ko, mate. Tulad mate. Ay, ipakitak mat ang kabailak ti gumatang iti karne. Kan, kabailak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mo sama, dahi ta bakit? Ay, anya kumamat ti apalak ken kwa na ngay. No anya ti kabailan na, ay kabailak mat. Kabailak pa'y nga artapan na. Nanang, awatin nyo dahi to. Para kada kayo. Anyagay daytoy. Inluto ni Piling Nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo. Kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal man ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sidadaliya. Adobo amanok Nanang. Ngam kayat nga rod ka nung artapan ni Piling. Adamot palpalangguad ti asawa, mistong. Katanya nga rod nga iti maramidak Nanang. Kat na ikasar kumutang. Di anong sakaon. Tanong mo na matarimaan dyan TV. Tanadadahil, bakit? Iso akapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama ano santi saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga rod ag-withdraw iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abale? Masukatan to bakit? Kaya't ko tayo flat screen ti katangan ta. Tayo sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak agwithdraw. Wain, kun dumagas kan tumot tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, kasi kati agpiling. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripon di ta Piling. Lakay, kita ti babamada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta. Damot gardo kan Leia akaaruba ta kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa imag TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man rin no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka matpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay kat mapalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kayat mo asawan, saan nadadaal ti TV Kayat mula ang ti agpabaro.
Nanang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yo. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nanang, sandak nga isuraw, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamot ti mangarartapken ka? Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Ne, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay. Kita lakay. Napan mat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pay ngam ti ginatang ta. Ne, huwag nagpaisaw. Agtutulad mat day ta apiling. No agposak, agpost mat. Itatagimmatangak iti flat screen at TV. Gimatang mat. Anya pay nga tati sumaruno at tuladin na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mat day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan tadadakila TV ta. Ay permi Amok, nakita lakit din nila agim matang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kat agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isuna laang ti adak kwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong ken kuana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat atuladan. Panagrik nam lang dayta, nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagrik nak istong. Ammo, kapaspasikatan nak day dya a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, ken iti Domingo ba kay? Agpasyar ta mammo iti bagyo. Taapay anak kalagip ka nga agpasyar. Makapay-stress nga ro ti puro trabaho. Mapanta mammo ag-relax. Mayat sang agpaiso Adam ammo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagosan ta. Nalaklaka ijay ngam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alang nga ro ba kay? Erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon iti bagyo. Saan mo ako na amapan kamay? Mapanta Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laang tinagdagusan da. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel iti bagyo Taipos ko mat tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapay stong. Kunak tumat atol tuladen nakdayjay apiling. Taapay ba kay? Kita nagpost mo't anapan da ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga ta Tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipupos ko. Ang mga no atap mo lang ba kay? Saan mo latan napanpansinin dagiti ipupos na? Ay mong gayam. Mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta ba kay? Kat sikaman na kay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor ba kay? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan lang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Uwan ba kay? Saan ta nga ibusin turnong ta? Adalat tamot mabati Sigurado nga apalan manen ni Piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na.
Magmag na kayo mo na, naggapan niyaw. Ay, di taman barangay hall. Ay kit lumugan kayo na, tay dagas kayo dito balayaw. Magmag na kayo kit nagpudot. Adagaya mo motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak ka binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Ala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di namag ko nga ron. Kasapulan na kanong amin, iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Day nalakalang matibrand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo na dayjay, basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mat iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adakwar tayo, aya? Mabalin mat ahulugan. Ay, saan nahulugan tumutlaan? Ay, imposible. Asaan mat ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mat ajak kayat ti maarartapan. Among matabasit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugan tan ah. Day takit ta kumaro man ta kinaman nag-aapal mon. Tuladam la amin na makita mi ti karubam. Kasanukat pa si katandakmat. Kat pakabasulan da ba yan no gumatang da iti kayat dagatangan? Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay talaga pas pa si katandak lakay. Unay gatikas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor anang ingina ti brand nang tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumot ngamin. Kita umlakay, adamat baron ang motor da piling. Nakita, bakay? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin amakita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon bakay? Sakit na siguro di kasya. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto mo maminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang ta napanpansinan ti aramidin day ta karo ba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tulang ata iti utang, gapo iti arabid ti asawam. Wan nga ron nanang. Marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamat amin akayat ti asawam. Mangrugi ita. Saanan, nanang? Saanan ko na ba ata marigrigatan kayo ni ti gastaws? Wan nanang. Kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutin iti motor amin ang sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam ti rigat ti biyag dayta. Malpas tumat lang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nakmartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol ng artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di palanggwad ah. Iso ti palangguad. Tultuladag laeng. Kan ar-artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Ah, adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka de. Ang mga nusanta nakabailan agatangan. Saan aging matang iti osarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia. Anya? Kat anya pelang teraramidam ngay. Ha? Nekitaan niya kay kumati aramidot. Ay, mapangkamot ti nagpadungpar ah. Kat tapno maartapam, anya. Jay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kaya't mo kadi ama ospitalak. Kasano kat tuladam amin ang makitam kini Leia?
Ita nga rod, matulad mo, tinapasama king kwa na, alaman? Ay, saan alakay? Awan pagpa-hospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Ang mga numapasamak mo't kin ka tinapasamak kin kwa na. Wan lakay. Saan pagka? Gapuiti kin naman nagtutulad mo. Inaldawlat ta na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladan no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag asimplay ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.